Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
Bunga desa di selempang merah, selempang hitam kaper koneng, selempang putih bandar ke Tombe. Oh, betul-betul tidak sabar penonton. Cul! Oh, col! Siapakah? Siapakah yang akan melaju di ke garis finish? Siapakah? Oh! It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Babak final golongan atas di selempang merah ada nomor 9 Ana Selor, kemudian di selempang hitam ada nomor 20 bintang pesawat milik dari Haji Oyong, kemudian di selempang putih ada nomor 39 Mabes Terbang. Oh, col. Siapakah? It sound right, boys. Sound right, boys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys.